खुरमजरी ISTV के पाव मियंग ताबिदब पुनमकु तरामनोक्सरी आनबद मरुइब पाव साइटबमा मिसिगी मतंग द सथरिबा जनरल स्ट्राइक न महौसागी पुंसिदा चाउना अकाइब पीरी मणिपुर सी जाति कांगलुप अमतगी नत्ते हाइना MLA यमथोंग हाउकिमना हाइख्रे अमदी संगनाइरब बैडमिंटन सानरोय मैराब लुआंग स्पॉन्सर तोबिनब लैतबन मखाताना इंटरनेशनल कंपटीशन सिंगा सरुग याबद अवाब मायोकनगदौरे साइटबमा मिहात कमरी लैनना सेमकिबा जेसिना ngase upung tarukta kaukiba matam kaktaba manipur pumbagi general strike na nomagi oiba punsida chauna akaiba piri maruena kanchipur dagi singdabai fawbagi national highway number 2 da general strike ki chauna mamita ki ngase ayuk angan badagi general strike sogot pachingna lambi da achana oksim thingduna tire na chingba mai thaki amaromda kangem pali huidrom lekai kai samthong elangbam lekai da chingba mafam singda su nupi sing thoraktuna achana oksim thingba gi thabak chathaki singdamai kaitel pisum thongi kaitel general strike सगोट पसिंग थुआई की मदी दुकान सिंह थोंग लोन सिन हनकी ngasi ki general strike aduda mahiroi sing dharma karma ga mari lenaba sing amadi ana ayeki thabak sing di komthoki general strike manung da pam da bathodok thok tanaba police kanguna yengsin bagi thabak yamna kan chathaki general strike sogot pasing na kawa bazar da yaning da slogan ke lauki JC ki mihut amana sarkar na मिहाट पपुंग कुनमरी मनुंगदा पुथोकदबनी सेनबा मिहाट पसिंग साइटबमा हाटपगुमना सिबगी चेराक पीगदबनी हाइके मणिपुर तोतन थलोइ बासी गुम क्राइम अमकन थोक्तनबा हारिबा मिसी सेनब मिउसिंग असे अमांग थक्त मयाम कनग्रगसु हदकी मतांग असिदगिदी एकोइना माबु फारगा असि तबमदी मयाम ममांदा पुंगुइनरगा महापु मयाम खत सितरगा महापु महापसु मसी सिरिबा मिउ यसिगुमना मासु आवाज तिंग फंगलगा माबु हाट पाइबसे मसी जेसी पांदमनी अमरोम द मिसी सिगी मतंग द सेम की बा जेसी की हुट कांगु मना जे मिनिस्टर ग उनखरे मियाद अदुब यानिंग दब फोंगदोक ओइना लाइसोम लेरक मचिन दसु मोइरांग निंगथौ अमदि लाइसोम लेरक एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट फॉर वीमेन मालाडिउना वकन मिफम चथकी वकन मिफम अदुदा सरुग याखिबे मना मिहात अदुब यानिंग दब फोंगदोक पगलोइना चेनब म्यूसिंग अथुब मतमदा थिदोक पिनब अपील तौकी स्लाइन सुम तौरगदी मखा ताना कोई मिसी मिना से कोई सुम रोशन दना सुम हालि मि सुम रोशन थमगदना मी हाटपगी हेनबी लेदना मतुंग दसु अना गुंबगी इमुंगदा नत्रगा एकी चेंदा वरबसु लेकाय दबो वरबसु थोलकप याय अदना मी हालि मिदु अथुब मतमदा पुथोनी लाइखिद्रबी साइटबमा की असिभक्सांग जेनिम्स के मोक्ता पोस्टमार्टम तौख्रे मोक्ता जेसी की मिहुत DGP SP अमदी लोकल MLA TS बिसोरजी सु लाक्तुना यंगसिन की पाउमी सिंगदा MLA बिसोरजी न फोंदोखिबदा थौदुक सिदा चेनब सिंग मकोक थोंबा अमदी लेबाकी अचौबा थबक तौबा मियुइ सिंग मचा मसु ओइरमलबसु लेमना थारोय थौदुक असिगी मतंगदा मणिपुर पुलिस नसु यामना कन्ना थवाय हक्सांग यावना थबक लौखर हनिंगबगी अपामबा फोंदोकपदा नतना मियात असिगी लंगला लंजिन पीबा ngamba मियुइदसु अवार्ड पिनबा थौरांग तौरे हाइकी गवर्नमेंट साइड मतंग पागनी थमनी लेकाई कईगुम्बी कहोद कईगुम हिंस कईगुम फंग लेरगदी पुथरप मीदुदसु रिवार्ड लाउथोकनी है पोस्टु हानदगी JC लेकाई अखंग अहिंग खनरगा हाइजग्रे अमरोमद JC की ओइना मिहात असिदा चेनब म्यूसिंग फाद्रिब फावबा असिब हक्सांग लौखिरोय लोइनरा हौजिक चथरिब जनरल स्ट्राइक असि सांदोकपगी वाफम मिफम मफमलब मतुंग लेपकने पोस्टमार्टम द निपि मचा सिगी फिनुंगी हक्सांग द असोक अपन यावखिबगी खुदम चांगदम फंगब ngamle फोंदोखि मखाताना संगसिलिब खोंगसिंग असिदा प्रजा मियामना मटेंग पांगबिउ हाइखि because of the hindrance and the disturbance given to the public and for this JC team along with the public meeting will decide whether to continue the general strike or not. Ningombam Saitababu, Tamtina Halambatong, Manipur State Commission for Women's na kan yaning da Fungokre. Nasi chairperson Dr. L. Ibeto Bigi Chamber da Akanabamipama Pangtokuna, Mara Leversing Kudaka, Fana Bamari Leneversing the Taxin the Baware Blokre. Amaromda, Pikliba, Nepali, Mahiro, Nupimacha Amabu, Ukrulda, Nupi Oibigi Zetmangan Kibatong, Adubusu, Yaning da Fundoki. जाति कांगलुप कियाना पुंदुन खुंदारिबा लमदम मसिदा लेरिबा कांगलुप खुदिमगना पुक्सेल खोइजिन तिनद्रबदी लमदम मसि चाखुतपा लमजेनदा खोंग थांजिनबा ngamloi हाइना साइकुलगी मनुंगसना लेबा आइलैंड विलेज द पांगथोकबा मियामगी मिफम अमदा MLA यमथंग हाउकिमना फोंगदोखरे आइलैंड ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी न सिंदुना केंद्र सिगे चाखुत थोरांगी मतंगदा पांगथोकिबा मियामगी मिफम मदुदा विलेज केयागी सिपसिंग सुसरुग्याकी
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ MLA ꯌꯥꯝꯊꯣꯡ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯝꯖꯦꯟꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯈꯣꯏꯖꯦꯜꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯇꯥꯕ MLA Yamthong Haukipna Island Village asida hauzik sangbat sagatpagi thabak chathariba DDO office SBI gi office oigadaba amadi security gi laifam sing sangbat sagaliba singbusu koina chatuni yangsinki International Badminton Championship da court ahum da winner oikraba Maisnam Mairabaluangi sponsor to winaba laitabana makhatana international competition singa saruk yabada awabakya mayok nagadori hiramsida aikoi paumi gi report International Badminton Championship amage event ahum da winner oiduna itihas semkraba Maisnam Mairabaluangi sponsor to winaba laitabana makhataba international competition singa saruk yabada arubu oigadori Israel da zatkiba March 13 dagi 13 fawa pangthokkiba First Israel Junior International Championship da Mairabana under 11 ke singles under 30 doubles amadi under 30 ke mixed double da winner oiduna anabu itihas semki sahi 13 khakta ngaiba Maisnam Mairabal Luang Yas ki badminton ki coach Maisnam Romesh Luang amadi Maisnam Ongbi Ratna Devi gi masa ani gi manung da masa nupa ahalne Mairabana sahi ani khare halakpadagi badminton ki racket paiduna sanaba harokhi aigi chanupa se ma se sahi subudagi magi physically adigi magi racket paibini khangde adu masagi pitokpa ma yaur hore I ma se adu sana khonam su masagi khara extraordinary chen ma chok mudagi mayamang dagi dum hena mithoi mena adu maina hore I ma se Sishune ketenda class 7 kagadorba Mairaba Larik Laisudasu Mithoi Mihenba Mahiroi Oide Larik Amadi Sanabada Karamna Mairabana Moko Oibangamle now ki chahidagi chatpa hobinina lam atobada aduda khoi ma kitang hande edu mamang dadi edum ya topala Sindi mayam mama na yamba magi aina thamjoi credit am mama na yamba tobu ngakte sai class 1 dagi hona ma ji class 16 lai sia dum rank 1 2 3 dagi 10 gi ma dum 5 gi ma khadum chalaga dum lai ma ji dum rank mama ngi sei bo 1 de lai na nang kitang sanro wi ma ji kitang hande haita Bangalore da laiba Prakash Protocol Academy na Mairabagi punsida sauna kanaba ama piki loinana Indonesia gi coach Yusuf na mahapu mai pap ki lamida purakhi Mairabana International Championship asigi event ahumda winner oiraglaba matungda atai International Championship singda saruk yanabagi button laklabasu sponsor laitabana aruba amadi oire karimba kanda mine yam chauna tawu khotpa ai yai gai site to ningde di angang ji picture ji ji yang wali koi ki subject open England da tawu wa subject open Switzerland da tawu wa koi junior open degi Singapore tawu wa junior open koi I already on the invited loyal la and me la ko chi hojik lai film chi ma tarik amada sakado ne do ma chi ande ki hafta chi soi chalani paga ko tunda sigi matungina koi academy ga tanga ga tha ba tha si aduga phang tan be ba kari koi sponsor la ga sponsor tor chalan chi haibi gi koi gi ama aina panel la ta dri ji phok je do ma invitation ni phang ne ma ne phang ni chi ga am ma na lo gi chang se chang wang le adu ji le sponsor ki sida kitang koi na government na kai na mating ma ji pibi le ga di jigi mayam ji lo success wi na bi thazabele Mairabagi asadi badminton masana asida Olympic amadi World Cup logduna lebak asigi mingchat purakpani Pogdamjariba Aribam Prem Sharma ISTV News Sahi mari da ngairibi machanupi makori metuna hatkibani haiba mapa court na mapunsi chupa jail da lainanaba amasung lupa lising yang kai fine tinanaba rai pikre mapunsi chupa jail da lainanaba dandi phangkraba miyu edudi takhel sangmam Thomas Sharma Brahmapur Aribam lekai digini Session Judge Manipur East Manoj Kumar gi court sentence hearing chatharaba matungda rai sita kibani fine gi senfam asi megi tang taruk fabu gi manungda pidrabadi makhatana sahi amaga amuk jail da laithagani hari Sarkar gi advocate oikiba TS Kumar na phongdokibada haugiba chahi lisingani subna ahum gi megi tang tara taruk ki numidang pung 13 makharom taba matamda
तोमना मचानुपी सही मरीरोम तंगाइनिबी थोइबी एलियस अबे महाडिबी नुपी मचा सिबो मखौरी मेलगा हाटखिबदगी इंडियन पेनल कोर्ट की सेक्शन 302 की मखादा कन्विक्शन पीखिबनी सही मापल की मनुंगदा राय असि कोर्ट ताखिबनी हाइके माना फंगदुरिब दंदीसी पुंसी चुपा लाइव जेल लेबगी दंदी मने अदुग लुपा लिसिंग यांखै की फाइन नमा हाइरिब लुपा लिसिंग यांखै की मे की तांग तरुक फोगी मनुंगदा माना फाइन जी पीगदबनी MPP na sinduna tara tarelak suba naharul singi numit thorom pangthokre ngasi party asige office ta pangthoki ba thorom aduda party ki president N Sobakaran party ki advisor Dr L Chandramani amadi atai masak nai ba party ki miyoi kya na sarugya ki thorom aduda wangana duna president N Sobakaran na laikhidraba athoba Zengoisna amadi ya school lakpa laikhitaba numit ka madi dainana pangthokre ba thorom asida lamdam asige naharul singda marebak ning bagi ihul lama pi bangam lagani status sida thoki ba thodok sing malemna sakhang ba wali adubu treaty of Yadabugi thodok kumbadi malemna sakhangli अखोइन ngasi फावा मरेबाग निंगबा अथौबसिंग अदुगी मचा मसु सिंगनी हाइबदा चाउथोक सब फावी मागना मकाताना स्टेटसida ड्रग की इशू फेक एनकाउंटर अमदी ngarang da thokiba saitaba gi mihatna अखोइ मसल gi marakta nungsin handre हाइबसी चाउना टाकले मसी पुमनो मक असि gi mayokta मियाम पुन्ना लेमिनसी हाइके अदु मसी gi कोई यूथ सिंगा कोना अपील तौजनिंगबदी अदुगुम बाइकोगी मसुजी चौदाना गाय कोना करी की कना की दोरी बनो औजिदे कोना तौबे आबा थौ मयाम लेरे औजे थोंगुम सारिबा ड्रग की वार रविसन नुबीमा फार द थोकगा लंबीगा तौहिदबा थबक मयाम लोगा हापो खिना लरने सिपुना मक्से नुवाई तब थबुनी सिपाही मायोता सुप्रीम कोर्ट की किल्जाउन लांच थेनी मरता अकोई मसेन मरता सुप्रीम सिनदबगी अकोई जी चौकते है तो उठोक्तरे अदु पुना मक्से अकोई नारोल हल्लो नारोल पुना मक यावरगा सिंगवा गी मायोता अकोई चंसिन बिनरसी हैना मसी सनक छा से बोइसरागी निंसिंग नुमी 6 अप्रैल यूथ डे असमया तौजरी BJP की कुंट्रा हुमदोरक सुबह फाउंडेशन डे के थोरम ngasi nitai pa chu tek taleba party asige office ta pangthokre thorom aduda hana gi president M Borod Hobom Bubon S Santi Kumar Sarma amadi hana minister oiramba professor Gangmumai Kamai yauna vice president N Ibol Sarugya ki wangang khibasung na phongdong na khibada party asi bharat kai bi yaroi amadi apun magi saktam sagatba rajniti dal amani party asige chapchaba masa gi philosophy amadi ideology laijai पार्टी असी लिंखट के बसी लिसिंग अमा चमापन मरफुगी अप्रैल की तांग तरुक्तनी पार्टी असना भारत कन्ननबा हौरखिबा थौदांग क्याबु फोंदोंनखि कांग्रेस पार्टी न करप्शन न लुप्तुना लैखिबना लैबाक असि कांखोंग साइरे भारत अमरी मणिपुर कन्ननबा मियामना वखल मुन्ना खंथबा मतम ओइरे पार्टी असि नेशनलिज्म डेमोक्रेसी अमरी सेक्युलरिज्म न चिंबा प्रिंसिपल मंगादा थाजबा थंबा पार्टी ने हाइना फोंदोंनखि अबकी सुखर भारत की दमती ये लोकल बसे मसले को जो मिनाची बोलो communal vocabulary, anti-Christianity, anti-Islamic, नत्र है anti-speaking belt से साइडी भारत में मनाया चुका सब शिंदे लेने कांगो शिं अभी तक युवान वर्ग सागत पार्टी ने हाई विषय से मशीन कोई साना भारतीय जनता पार्टी के मेंबर मोना हाई कम्युनिटी के भागता है कॉन्विंस तो हमको नंबर पर कितना होता कोई वेल इक्विप्ड होगी करता है उखरुल दलैबा केंद्र विद्यालय की महिरोई नुपी मचा अमबु विद्यालय अदुदा ओजा ओइबनन मणिपुरी अमना इजत मंगन की बथोंगबु फ्रेंड्स ना हक्सिना लवी हारे ngasi फावा लमदम मसिदा मिटोप सिंगना ताई उहै दब मखल क्या की क्राइम क्या सटकरे मसिगी अरोइबा पंखै अमा पीबा हाइबसी ngasi दि मथौ तारकले हारे मणिपुर की होम डिपार्टमेंट असु ठोकलिबा क्राइम क्या की मतंग दा तुमिना लैसिनबगुम तौरिबासी तुंगी मिरोल की खलगा लौखटपम थोक थबक सिंग लौखटपियो हारे मणिपुर द इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हनबगी मतंग दा मणिपुर सरकार ना मियाम की अपाम खंगबगा लोइना मखाताना सेंटर द तक्सिनबा फ्रेंड्स ना दावी तौरकली Manipur State Legal Services Authority na sinduna ngasi Uripok Serap Court ki conference hall da Legal Aids Clinic ki observation pangthokre Tharumaduda Manipur High Court ki Judge N Kotesor Manipur State Legal Services Authority ki member secretary A Gunesur Sharma District and Session Judge Manipur East M Manoj Kumar Madi District and Session Judge Manipur West S Imosana Tharumapu Singone Sarugya ki
Tarumga mari lenana para legal volunteers sing na makhoi gi mathau pangthokpada thengna khudong chadaba sing miyamda tamki member secretary Egunesorna hauzik pawda legal aids clinic imphal natana tongan tongan ba mafam marida hangdoktuna miyamda legal awareness amadi makhoi gi hak phangnanaba mateng pangbangam kre district kudimakta clinic hangdokna ba thorang tawri phongdokpaga loinana masal sana thabak thorum sing pangthokpada thengna khudong chadaba sing matangda wafam kya thamki अखोना डिफिकल्टी फेस होबसी कोई पर्टिकुलर सेक्शन एडवोकेट लाने एडवोकेट खरन दी है एडवोकेट सब को मॉल द बनी मोदी कोर्ट नते का ना है तम कोई अखोसित लाप में खर खर मरक तम मिसलाइट तो बुसी हो अदुम मा अविदना कोई दी एडवोकेट के थवता अथिंग ब पिबनते कोर्ट त योद्रिबा केस दु खाना बुसिनो ngasi nongalamdai pung ani makharum taba matamda ziri kaithalgi dukan kunthrarom tumna mai chakre fire service na matam chana laglabasu isingi awaba mayok nakibana mayu dukan na ba honabada awaba kya thenaki mayadu muthana ba honabada ayuki pung manga fawa chathaki mai kan magi thabaga duda ziri police btf amadi foreigner check force ki miyo sing yauna cit ki official sing su sarwya ki mayadu matau karamna kadai dagi horkibano haiba sab chaba khangbangam dre Hayang All India gi oina pangthokadoriba Staff Selection Commission gi Assistant Grade 3 gi parikha asida apanba ayat PB janaba MPSC gi Examination Officer KS Mandaki nina phongdoragli Imphal da su candidate Zatret subna mari da sargya duna pangthokadori parikha yahodrabadi Manipur macha singi mangjaba oigene strike satharabasingna matam kya gi mamang dagi parikha gi matam leptuna laikibana parikha yawba lakpasingda komthokpio haina appeal toragli Manipur Public Service Commission la exam se thokpasu namjade all India gi oina tawbanina haitare pa aduna masigi parikha se thaudragadi candidate sing yamang odadabanina masida emikat yawga la pa candidate sing se bantawi masuna komthokpio ena MPSC gi taraptagi hajari Sakang dabasina plan tauduna thamlamba sakti leba IED bomama Assam Rifles ki kangbu amana aso apan yaudana pokai hankre bomadu ngasi ayupung tarelom taba matamda Kaksing Police Station gi manung sanba wabgai lairak achobagi Kalbert amagi mayada plan tauduna thamlambada Kaksing da leba kuntare suba Assam Rifles ki kangbu amana routine patrolling satpada thengna rakoni hari tungda bomadu kuntare suba Assam Rifles samadi Manipur bomb expert ki kangbu na mapam adudagi meter kuntra rom lapa mapam amada asoengam yaudana pokai hankre Thobal District Commando nangarang hianglam awang laikai da thi bahumbagi thabak sathabada RPF PLA gi overground nupi ani fare district asigi ASP Dr AK Zalajina thadruk pachero lamada fagalaba nupi adudi elangbam Rosita sahi kungamanga apokpa imobi amadi elangbam ombi thoinu sahi nemfuni pan mapuroi batiken hianglam awang laikai dagini makoi dagi lupa lising kuntra su fangle hare Andro Kendrak Manung Sanba Yaripok Top Singthada IST Line Singbari Mio Amasire Electricity Department Thobalgi Division gi EE Zaichandra Tabak suspend Togadabani Haina MLA Syam Kumar Fundokre Taudu Asida Lakitra Mio Adudi Yumnam Nongyai Sahitara Mapan Apokpa Ingosa Yaripok Top Singtha Maibam Leratagani Taudu Asi Nasi Ayupung Mapan Makarum Pabamatam the Tokibani Asi Baksangadu Jenims the Puraktuna Post Motive Dokre Zenemski Moksta Imung Manungi Mio Singamari local MLA Syam Kumar Sulak to Yensin K. Like Hidraban Nongagi Mapa Ingosana Fongdorpada, Matam Queen Adigi, PICD Department get Tabak Subagidamakta, IST Line C, Zontaduna Labor Quidabane, Hanjan Sem Nana Harabasu, Sembidana Lakibane, Taudosi Yam Pende, Hibawapam Kiatam K. MLA Syam Kumana, Tobal Division gi EE Joy Kumarna, Ain Kaibamonda, Line Samba, Tuduna Labor Posting Semjin the Baluina, Miam the Senza Tumja Tauduna Labor Tawangasi, Tokibane. How's it Pavada Andro Kendra Maina Chingdun Sikaba Mutaruk Sure, Jenabasing, Ain Yobatabakatuna, suspend power to Honaba Honagani Hike. Post by Amsi Turga, Nusimata, Turga Lady, Bakarumi, Machine, Yam Solakini. So Miam Department, couldn't engineering. Aduga. I'm a total putting some Sumba officers in the state, director officers in the Kogi Island, Maryland, or Tortina, Masi Kutota.
moi suspend tawgadamni aduga moi logi matungina koi jail bo thajangadamni Tagel Kongbal Kumantem Lekai de Leba Warepam Buddha Kova Mio Ama Hoki Balisangani Sumna Tarani Toigi February Tada Lamfeldegi Gandhi Kova Mio Amana Electric Fit Tausi Haina Puki Bedigi Mapam Kangdana Lady Basi Aseng Mamaki Mari Makong Kangan Binaba Maki Loinabi Manisnana Davi Tori Manipur Press Club the Pangtopa Paugi Mipamamada Manisnana Maki Mapureba Buddha Asi Electric Fit Tauduna Ichamchamna Hingzaba Mioine Sahi Asiki January Tada Kaksing the Leba Kuntares Suba Assam Rifles da surrender tawduna leiba UPPK gi mioi amana mak makhoiga laiminari haina khangalaki imung manungi mioi sina mafam aduda chalubada party asigi mioi amana buda laikhitre haina khangalaki hojik police custody da leiba gandhina khangalakpada mahak hingli haina amuk phongdoraki imung manungi chingnaba amadi awaba si koknanaba mari lainaba sina mateng pangbiyo haike ma haisina sarkai to le la khare ni se ai mangoda yaina zi conjunction ba sapada ai gi phad mafam ta'u mafam karai jaga lei khumgor amor ko piu sine Mama Mapa Oivasina Mapalamda Ain Kaina Macha Symbolic Laisu Tamnabani Haina Takibali Manipur Commission for Protection of Child Right Pau Pibi Duna Makoi Punsi Kalausi Haina Commission Asigi member K Maharabina Fongdokre Manipur Press Club the Pangtopa Paugi Mipamada Commission Asigi Asina Angang Singi Hak Kananaba Akanaba Turanke Lokatuna Angang Singi Damakta Tabakto Kre Manipur Sarkargi notification Amagi Matungina Chairperson Yauna Mio Taret Kandura Sapsaba Commission Amagi Tabaktorum Sing Tori Haike Awareness program tongan mafam singda kul lekai singda chatchatna asagi angang smaina trafficking da victim bor bangang singsi se mona thoktana bagi parents singse kul lekai kuno awareness program phone tahonna ba government koi instruction even singba singba mayamama koi uji powder paketna lai Sakpi Karong subdivision ge manung sanba lofam hectare chanirom kudong chabapi ge daba minor irrigation ge project ahungi yamlaba senfam tabak sudana lokthoklam le haina naga anal naga chief association namral sikre Sakpi Karong da pangthokpa paugi mipamama association asigi musinga project asigi phase ahum thokna lakhiba tabak sing tabak sudana paisa loina lokthokre loinana mari suba phase paikana ba honari haiki Hiramasida Sarkarna akan meeting changduna tha sigi manungda chapchaba action lokhatrabadi civil society organization galoinana akan makhongjang sangsin gani haiki amaromda Sakpi Karongi Chandel Sugunu Tabalambi asi athuba matamda samjinbiu Sakpi water supply na ising pidaba tha ani helakle Chief Minister na Sakpi Karong PIC asi CIC gi thakta onthokle haiduna laukthokuna Dr. Khara Tharam laga makhata na thabak amata paikhat pidre haina pendaba phundoki deadline mukti within April how scheme on the action kari lokat pa yabra have the government degi authority pa pamna Association of Surgeon of India Manipur State Chapter na hayeng World Health Day ga mari leinana Kwaramal Kaitil family bi MIBL sing oiba blood pressure check tobagi thabak ama ayuki pung mapan na pangthong na basem sakre blood pressure wangmana heart attack heart failure amadi stroke na chingba thokhaliba sigi matangda gari section thorang lakhatkadagi haibagi matangda su awareness pigani hari Nasinungtil Ningomam Saitabama Mihat Kimatang the same Kiba J Sina Kawa Bajarda Mipamama Pangtola Bamatunda Mihat Paputo Haiba Kolau Galoinana Miam Gyoba Kongsat Chief Minister Banglo Tamna Hagalapada Manipur Police Ki Kangbu Amana Chinga Makong the Tatuna Makatana Jalat Kidre Mapamaduda Makatana Miam Mipamama Pangtuki Mipamaduda Tongan Balusingi Musing Su Sarugya Kibagaloinana Makoi Makoyi Oiba Motsing Tamnaki Maruina Nupida Chataba Mute Mine Asibu Tinganaba State Government Akanaba Police Same Gadabani Law and Order ngak pagi mingda achoba senfam kya thadari adubu nupi angang gi pun sidikan mangamde noma gi tahai de bathodok sing hengalagli nupi de mehat mipun kya sathara phawbada nupi gi mihut oina leiba MLA ahumna wafam mata phongdok tana leibabu pen ba phongdok na ki serak sidang asi JC gi mihus na chief minister amadi deputy chief minister unaduna wafam asik matangda wari sanabada yanaba purakidre Sarkar ki maikadi ki khongjang handok naba khangalakba wafam miat asida chenari basing puthok de phawba khanaba ngamloi haina thamlam le hari miat asida chenaba musing puthok triba phawba chathari ba bangi khongjang asi handok loi haina je sigi ko convener Nilkumar na hari En Saitabama Misigi Matang the Yaning the Bafong Tuna, Tongan Bamapam Kiadangasi, Wakan Mipam Chatana Cray. Nasi Wakan Mipam Pamki Bamapam Singdi, Okram Suteta, Janura Singiaifa, Taurang Loop, Usekol Social Young Unity Club, Usekon Amadi,
Takhok Mapal Women's Welfare Association amadi Naharol Lamyan Club Usekon Takhok Mapal ne nasigi wakan mi pamaduda mihat paputu aikoi santi pami Manipur mihat pung nate mihat pa mioi ak pacherak pi gedabani haibana chingba play card kya thetki wakan mi pamaduga mari lenana Chanura Singhi yai fathorang luki General Secretary Bimolana nupi Singhi ikai kumnaba manghan bagaloina hat pagi thong yaningde atubu matamda sarkar na mihat paputoktuna miam khangna dandi pi gedabani haiba wafam phongdoraki yamna tamthina mihat bagaloina aikoi gi laikai sigi lau chajariba lokolgi lokhong amada yamna mi si jadana chadana tarambado ai isamak chalaga yengjari yamna pende aduga suma mi si mina si kanagumba degi aikoi government gi chaitagi su mi si je karima puthok piraga karigumba mi si mina sigi langalanjin yarumba thogadi aduga dandido haiba angangsigi misi simak akoina matik chana phanganba pami Ningombam Saitabama mihat asibu tongan ba lup kya na yaning da bafungdoragli Kanglai Ima Lu Southern Youth Educational Sporting and Social Development Organization Poiri Lemerol Mera Paibi Upon Manipur All Manipur Women's Voluntary Association Communist Party of India Manipur State Council Regional Institute of Medical Sciences Communist Party of India Marxist NCP Manipur State All Manipur Nupi Maru Kanglai Park Student Association Kada Amadi United People's Front na chingba loop singna thodok asibu yaning da bafungdok pagaloina na maralaiba sing faduna matik saba ain gi oiba chairak pinaba davi tawrakli Amaramda Saitabamabu tamthina hatki bagi thawangbo Women's in Governance Wing amadi Young Women's Organization na yamna kan yaning da bafungdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthoki ba pawmi singa unabada organization ani asigi mehusinga thawang adubo kan yaning da bafungdoki wangang kibasinga Manipur da fast track court lingduna nupi da chathaba miot minai kya thoklibasingi chapchaba ain gi oiba cherak fanganing bagi apamba phongdonaki wingi mihut noni balana Manipur nupi da chathaba miot minai asi ngasi fawba leptana adumuk chathari masi pumba kokannaba honabada imung manungi miosinga picnic edigi hauna masa masu singda thagalon bebar ningthina kanganba amadi academic calendar da su yawhanin bagi apamba phongbaga loinana miat pa butoktur matik chaba cherak pihaning bagi apamba thamki loinana Manipur khunai da leiba mipum khutimungna punna sangsinmidana asigumba thodok singasi thingnanaba honaminasi haike Right to Education ki matang da numit humni gi oiba miyam gi awareness camp ama fayeng da leiba Kangjebung Primary School da hodokre Tarumasida Imphal West ki DC ke Radhakumar yauna tongan ba mioi kyana surga ki chief guest oikiba DC ke Radhakumar na Right to Education da yawba provision sing mapung fana chana han gi hairabadi mipum khudimak punna khangmina ba mathuk tai masibu implement tawgodoriba authority khaktana khangbana kanaroi haiki program manager P Ronika na provision asida yawriba sing mipum khudimang khanglabadi ningthina chana han bangamgani haiki Chandel district ki manungsan ba Kaithel Manbi khundagi Waikhong tabalambi asi matam kuinadagi sembidre haina Kaithel Manbi khungi chief DV Sadwarna pendaba phungdokre kilometer ahum sangbalambi asi Chandel yauna Purum Panthal amadi tongan mafam sing fauduna chatpa lambi ne lambi asi atuba matamda semjin biu hari Manipur da nisana piriba saitheng ki adagi ngathokna ba Manipur police na sangsilak pakongjangi sarugoma oina Imphal East ki ASP ki meeting makada commando OCP achauba mitai na luching batim amana ngasi Imphal East ki tongan ba mafam ki ada drive sataduna yungong liter saniyang khairom amadi tongan ba makhalgi wear votal saniyang khena fagat pangam khre ngasi tim asina andro parking wangkhai angom laikai new second dim dailong amadi atai mafam ki ada drive satabada polam singasi fagat pangam kibani Polam sing asiga konana mioi taruk fagat pagaloina na ain gi oiba thabak lokhalagani hari lagliba me tang taruk tagi tara nipal fawa jati ki thak ta pangthok doriba learn to live together camp ta sarugyaga ta Manipur gi sahi tara dagi tara mari fawa gi manung da leiba nu pamacha amadi nupi macha sing thaga doriba asigi damukta jagoi sei drama layak pa amadi atai kala gi lamda haithoi singthoi basingna moirangkhom bazar da leiba Manipur State Council for Child Welfare Office ta lakna na ba khangalagle Nong khasitang tabada nambol tureal gi maril gi akoibada leiriba nga gi farm tauba low parikya sahi khudingi amangata thoktuna lak pakya adudagi kannana ba
पांडमदा नंबोल केंद्र के MLA एन लोकेना सिंगफु चिंजिनदगी हौरगा कोंखाम लमदाइबुंग फावबा टोरबान थोनबा अमरी पाक्थोपगी थबक चथरिबा असि ठिका नत्ते मरनाइगी पैसाना पाइखटपनि हाइना नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन सोमरेंद्र न फोंदोखरे वाफम सिंग असि टोरेल टोरबान पाक्थोखलिबा मफम मदुदा हक्थिंगना चतुनि यंगसनबगी खोंसता फोंदोखरिबने खोंसता दुदा नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल के काउंसिलर अरुणा याउना अतै काउंसिलर क्या सुसरगा की सिंगफु सिंजिनदगी हौरगा कोंखाम लमदाइबुंग फावबा किलोमीटर मंगारोम सांगना टोरबाल थोलिबा असि लौमी सिंगे अवाबा क्या कोखनबा ngamlagani हाइबा वाफम म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन सोमरेंद्रना मखाताना फोंदोरके कुंभी केंद्र की मनुंगसना लेबा तांगजेंग अहलुक्ता युमदा योकपा सासन क्या लाइना लायोंग खंगदना सिरे हारी हौजिक फावबदा लायोंग खंगदना सन तरुक सिकिबदगी लमदमदुगी प्रजासिंग अवाबा क्या मायोकनरे मरमसना मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगना हिरमसिदा पुंगनिंग सिंसिनबियो हाइना कुंभी केंद्र डेवलपमेंट कमिटी ना थादुरोक चेरोलमना खंगलगले हौजिक सानबगी पाव लोबिस सानबगी पाव पिजरी नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी एम रायचंद्र बुखलगले रायचंद्र सही तरह मणिपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब की सेक्रेटरी हौजिना मणिपुर गोल्फ एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट असम की नागौंद चथरिबा हॉकी इंडिया सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप ईस्ट जोन की अनिसुबा सेमीफाइनल मैच मणिपुर के बेंगोल के सानरगने यूपी की सफारी एक्वार्ड चथकिबा फेब्रुआरी की तांग अनिदा लोइसिनकिबा यांखैनि पालक सुबा नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स ता माई पालकलबा मणिपुर की टीम ngasi खुमलंपाक मैन स्टेडियम दा ओकपगा लोइनना साइकिल सिंह खुदोल तमख्रे सानरोइ सिंह असबु ओकपगी थोरमदुदा यास की कमिश्नर आरके निमाय डिपार्टमेंट असगी डायरेक्टर एन अशोक कुमार एथलेटिक एसोसिएशन असगी प्रेसिडेंट एन अजीज सिंह सुसरगा की स्कूल गेम्स अदुदा अंडर 14 अंडर 17 अबदि अंडर 19 के कैटेगरी दा अथोय हेन तानबदा मणिपुर ना पुन्ना मेडल मंगा लौबा ngamlakhibaga loinana madug manungda NG tarif na under 14 ge 18 meters hurdles da gold medal silver medal da ice sana kombana under 17 category dana 5 kilometer walk loinana and konungakpana under 14 ge 600 meter da silver medal loki thoramaduda athletic association of manipur ge president L Aziz Singhana sanaroi singna drug lana season aduna makhoi ki career mangaloi dabani masina sanaroi singbu section ge dabani haiki yas ki director Ashok Kumar na manipur ge nauriba athletics tum ge asa yamna lei kan honorable athletics ta ju soidana leibak asigi mingset purak pangamgani haiki RK nimaina sanaroi singna sahida नमथाक तौरगा सानबना तुंगी कैरियर दा अचौब मांगजबा लाकनी हाइबा वाफम थमकी एकोइना अंगमबा हाइरेसे अदुने एज फोर्सिमा याम कन्ना तवै मणिपुर नते मजे अखोइ इंडिया की वैना यामना कॉमन वेब सिस्टम ने द मसिमन सुने अखोइ इंडिया की सानबदा ये हेगत बंगम तब सम अखोइ की थादरिबा पैसाने अदगी होनरिबा एफर्ट ने तग फंगिबा एक्सपीरियंस की येंगास एल फ्रॉड सी इट्स तुंगदा एथलेट कुनगतरेता सर्टिफिकेट कलोइना साइकिल सिंह पीकी किबनी अरोइबा मथंगदा टीम की एथलेटिक कोच होइना लैबिरिबा ए सोमचंद्र ICR लंफेल पाटकी फंगबा पावगी मटुकिन ngasi ख्वाइदगी साखिबगी चांग डिग्री सेल्सियस 39.9 ख्वाइदगी इंगबगी चांग डिग्री सेल्सियस 38.3 नुंगस्टे यावबा इसिंग मनलगी चांग चादा अयुक्ता बरफुद्रानिथोय नुंतिलदना चादा नेमफु हमदोइनी नोंगजुगी चांग निल अरोइबा मरोइबा पाव अमुखन पिजरी साइटाबमा मिसिगी मतंग द सथरिबा जनरल स्ट्राइक नम हौसागी पुंसीदा चावना अकाइबा पीरी मणिपुर से जाति कांगलुप अमखकी नत्ति हाइना MLA यमथोंग हाउकिपना हाइख्रे अमदी सांगनाइरबा बैडमिंटन सानरोय मैराबा लुआंग स्पॉन्सर तोविना बलैतबना मखाताना इंटरनेशनल कंपटीशन सिंग द सरुयाबदा अवाबा मायोगनगदौरे ngasiidi ISTV na pijaba paw matang sila lusin jari meng tabidu bapum namakbu amukahana kurumjari